ran maon mensen sa wasodruk sang Maui men kapag chaw ito koras me panyang ya Bible study. O may siyo ako kan labalap sa badyo do momi ng klokin Bible study word kasabakalangan kiyang kumusabol mo malimbag. Babolo mo yo Lord maganggatun kap na nat more and so koras niyat berda siyan kikapeng mo nat fil badyo do san Bible study kaparaborki ngano mo saraw kalangan siya tarpon korusya wasak koros Mekij membombe mimiselia sapol momi tron the dog te sapol momi seri maing siwa ko ti kalangan kiyang komi poson tatagan ngano mo saraw makumgatang kiskisagi amanaman kit makasamo Christ and we at count at songkomor ikapagap kiyang komi ngano mo saraw kawit kit nan marainan ranwat sen ka kautaut ki sapol momi masan Muitaw masanong ka kirdi o sa tawa. Kaya po di wan nga namoy nanat maor. Ayon na klar ranwa sa kap. Kalangan kiyang ko magkosondi. Kalangan kiyang ko magkapay. Kalangan kiyang ko mayaw. Kaskul. Parara. Song koras mamaw. Eko sang riyamoy. Kapag kiyang ko magkamiyang katong kupro kapayata ay maor. Masanto na naway yang kakapul jatama ko promo yo kapayata maurang korusya mabani wang ya clockwood tebil more kum kacun tatong kisapul mo masan makapulipuler pin so ko pai saya ko saya kauno masan yer akum kacun raparabagi so ko ismaka kadede tama kum kacun masan yer kapagap kiyang komulot kai buya di tron tatong and membombe nan momot sa korusya Mapulupulkanan rice from kasinanda sabang sabal mamupekar kit me makan sen oramantes en kendo nan tama kom gatong kuburki o kawait ki sabal mamuyarmas o masotra kairoir asaban melamal ikapagap kiyang komuyo Lord komuyo gatong kuburatonat we wen ponbe government yak momotso paninay korus yam partisang komi wawnagi makomuyat Koto at kaun at son komor. Son parara. Kot me pakongkit. Kapung kita tani tuan komoi. Poe kom kupurki eupana. Nampungang kita ramas o komoi. Seko saya me komoi me at kot. Kit me sapul momoi. Dito nat muitong komoi. En katlongo kakao nat mor. Kapagap kiyang komoi at paninekan. Jonat we. Koros me sotoka melele. Makong railo toka rail mor kiskisakan rail poson we ko poson kelep makin kaparan ta komi sa kaprayang komi at kapen kasaba kalangan ko count Jesus me we at count at song komor amen 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 kasamo korusya me katstar o me bilban yang mur kalangan kiyang count ran koros And so koras akan gachin muitang ka chilen we mamorta o chilen bil payaw daud ka pa na sapol mamasan ikitara itungola topic te titlen ran wato ko saya is Ngehn Sarawi duwang buk Sarawi aka dede on ka chil is Ngehn Sarawi okay magchayban watek nan matu Madurya isak walu, isak tuaw, kumailar kuwi wasa koros, pataki ang ton wekan koros, poren wuyala na iton patak, baptisikin rai namaren kot sam, kot sapulma, o Ngehn Sarawi. Okay? Chilen kuwi yata, sapulmang kao na ton patak, Baptisi kan rail te patangi kot sam kot na may Jesus o kot Ngehn Sarawi. Okay so okay yarmas kanita kre kot me Sliman okay kot me Traman lo kaya wayon ta triyun so we masanan pombe me ban toke triyun moin one mega kosaya mom silu Okay, triyun. So, imi bang kilang lang mepit Ngehn Sarawi. Okay, quote Ngehn Sarawi.
Coach Sam, you go for a pork, me got none long. Coach na, me ye cheeses. Nito ang Sarawi ka de young child got lar. O got ni pale mound and Coach Sam. I maybe me pon some power. Coach Ngehn Sarawi. Okay? Coach Ngehn Sarawi. So, me cheban ka school ke banaran wat. Tama puk Sarawi masani ke me pit. Me ye young child. Coach Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi tama kat stong ya pen Jesus masani yang warango ipan kola. O ipan pakren samong kataroto sawa sa pamailo. Okay? So, child watak sawa sa potong child na wiwiyar yaw. Warangwan sa meral Jesus masarin niren eupano iray lawi. So murin ran isak Jesus akat katlawi menta ka Pentecost pwegi all together ran the maisak. Ran pa isak Jesus yang isil warangko murin akat niya sa tao. Ariyap katla murin ran isak angin Sarawi tiyata pon warangko. Okay? Nangkatete marin Ngehn Sarawi kacermo. Ngehn Sarawi kacer ni trapin buk Sarawi yan tringta. Okay? Ngehn Sarawi makamarain kin kecil tuan kau no. So Ngehn Sarawi me kacermo. Ap cepan watak story kan nampuk Sarawi. Ngehn Sarawi kin tiyata tra the kamarain niya tra aramas pilipil mongkot. Okay? Karata Jesus konang pola. Pwede Jesus me watong samba unsak Ngehn Sarawi. Ime pen Jesus masani kita mak mai kilang wia, mai banyang wia o laut sang. Laut sang wa soja wewo ki cheba manaman sang Jesus. Laut sang wa wewo ki parpasangan supplement Jesus tadok ren supplement kan aban itibak o aban tirwasakoros. Bogda e pola puenga ki yang samba Ngehn Sarawi. Ar Ngehn Sarawi yo katon sawas. Makomiyang address so lang up Kompon sa Ngehn Sarawi, estiban so say kami. Makomiyang address ton Sarawi, kami ap sa choy pugingen, kom kalkalem. Okay, makareta chabangin ko tiar mokdinaramas ap song baba kauno. Pwede Ngehn Sarawi, ime chabang ka school grana tan Ngehn Sarawi puko. Pwede chaban mangyalata an Ngehn Sarawi puko. Chay koros mesay gupkingen chay bananane. Poi maso oriak chay chon Sarawi makalem. Okay? Kamelele me sansal. So Ngehn Sarawi ya chay son sawas. Son kamoyt panan ngane trail. Ari mak chay ban pepon sosa. Ak chay rap songan papa kauno chay ban buk an so koros. Ni son koros me chay wiya. Okay? Ngehn Sarawi ima wulwudiyan. Jesus or quote Sam red child. Okay, Ngehn Sarawi. God is spirit. Kauno yeyi Ngehn Sarawi. Jesus yeyi Ngehn Sarawi. Imendagin triune. Amandra quote numom silu. Okay? Kaite quote siliman ma. Amandra quote numom silu. So Ngehn Sarawi. Nimasanan wayo kasaya is a person. Is a person. Ngehn Sarawi aramas man. Ngehn man. Okay, aban abalang kamu yan weweki. Kamu yang oi ban apal ke weweki Ngehn Sarawi. Lauk chay puki Ngehn Sarawi. So ansa mecaban kaprela kupura chay lang kapag naramas. Kauno masani yang peni. Kot Sam kot nang kot Ngehn Sarawi kecil wiada ramas nemumun kecil. Okay? Ben Jesus ni akat kat pun sambawat orang ko kung saya kasaliyang kit kauno. Ape ni masani mai kilang yak kauno. Okay? So numom niya study ki Ngehn Sarawi ni mensangat tamanganen kot kawit kia attributes to it out abang kecil ramas. Child reflect, child kasaleta moment kauno. Ikarapana masani child wiata aramas no moment child. Okay? Ma Jesus masani niya may kilangya kauno.
Jesus me kat to kasali yang child momong kot. Niya so check lan Jesus we are masala so aramas o kot. Kauno masani yer kapagata aramas ni momoni. Tami men ko sa yak karakterin Ngehn Sarawi te autapan Ngehn Sarawi. Tami chela sa kime o yak puk Sarawi ko sa yak aramas. Isa spirit. Wacha ni lo kaya wayo cheston da it. It panduetra kiti man tipso it. Ama count Jesus masani he, okay? He duetra aramasaman. He will come. Estronda it will come. Okay, pues mabanda it ariaban momon mekot. Anda he. What king Ngehn Sarawi aramasaman. Apa Ngehn? Cecuk lang ke masa child. Okay? Ari I kasambalan child ni puking Ngehn. Pag child ang kak asa. Ngehn Sarawi. Alright. So, Ngehn Sarawi, ekin buya, tame aramaskin buya. De, aramaskin buya, tame Ngehn Sarawi buya. Pwede kita, kauno kacer, nintrapin, kapugapuk, o masani, chakapugata aramas. Chay kapugata aramas, numoman kechay. Okay? So, ibang ko sa yadrat, sang ranet kola rano ka ibang kaso kasi Ngehn Sarawi. Aptame ibang breakdown ibang lebuga di po engkak sansalamaw autapan Ngehn Sarawi. Ranet ibang kasi yata tamar maskin buya Ngehn Sarawi kun buya. Ye karapang kau nama seni cai kapagata mas numomong kecai. Tamar maskin buya Ngehn Sarawi kun buya. Okay? Kayo nang kayong kurente sa kriyaw sa keo a work de tatok Ngehn Sarawi kin tatok aramas kin tatok so karakter yo ma wiya pan aramas mate ana pan aramas ma aramas tatok so Ngehn Sarawi tatok okay kayong kurent isa kriyaw sa keo ar mapukat koros Ngehn taman o Ngehn otra makin katin wiya Imakin kat kiyang amanaman aramas kisakis pukat nitu tuan kupuran kauno so tuatra ngeno ken wiya mekot ren aramas so ngeno so chacha wiya mamer ngeno tato ngeno ken wiya kupuran kot ren aramas ngeno wiya tatok ningen kamu yo ngoy tatok ni balwar okay so karakter ren aramas makjay tatok So chay ba matawa Ngehn Sarawi bilwiyat tatok. Ikarapan na chay kin lolo, ikarapan na chay kin kapakap. Po Ngehn Sarawi kin buya sapol matatok. Ngehn Sarawi wiyat tatok. Okay? Karyaw, Ngehn Sarawi searches. Search what karabaki. Okay? Ngehn Sarawi searches. Raparapaki. Imo man chay larmas. At chay karakter chay larmas chay cho mga mayro awiyat kauno banget to. Cekin rapaki mekot. Okay, cekin rapaki iwe na masani rapaki. Buksara masani celan rapaki. Okay, kayong current ria wesak. Kot kating kasaleyang kitail. Sapul makupurur. Sangni sapul Ngehn Sarawi. Wasay nanan kasampan. Pagi miyatra trontatakon momotso. Me patangki sapon. Okay? Sero saya chay sujuka wewegi kupururun kauno. Makompang watak mau. Coach kating kasaleyang kitail. Kichay sasa. Coach kating kasaleyang kitail. Sapul marur. Sangni Ngehn Sarawi. Okay? So Ngehn Sarawi yakin rapaki searches. A surge, a rapag kupuran kauno merer, maramas cheweweki, uyi kasaleyang child. Okay? Punganen court, kun katin talk mau me koros. Ngehn Sarawi, yinganen court, a kun talk mau me koros. A surges. Okay, rapaki. Ma ton momot so yo ma. Kich koros poko no kau takong kau no Ngehn Sarawi pan search apan rapag mong yung naramas mapan tatongki apan rapag maliel naramas mapan liki okay so Ngehn Sarawi
Imedwe ki aramas kin rapaki, ngin sarabel rapaki. Okay? So, oepil nan wasarurkan en kupran kauno. En Sarawi. A surge, a child maur, epil surge, epil rapaki, wasarurkan noong kupran kauno, o makomu ipukin Ngehn, komban weweki, mekan mebit kauno, on komi, omu panene, omu we. Chay sujo kaligale pon sampawat. Aramas magaligale po sa kauno, aramas mastrip Ngehn. Okay? Number silu, Ngehn Sarawi kung kosay. Komu kosay? I kosay. Imendaki, Ngehn Sarawi is a person. The child chay kapagpukitan mo mang kauno. Ngehn Sarawi masan, komu ngoy masan. Okay? Now we ay isak siluriyaw. Niarail kin papa kauno o kaisisol. Ngehn Sarawi ap masan niyang rail. Kumail katorela Barnabas o Saul. Puiran buya ay tatok. May kilele yang ra. Okay? May katorela. Warang ko ma. Iral buya kay sisol ki isima kauno pampilata. Buya kapakap king. Ngehn Sarawi ap masan. Katorela Saul. I Barnabas. Puya ki Beker. Makauno kupurkiran buya. Karadaban apolong aramasaman. Mesoje ipuking Ngehn. Ang pansongan papa kauno iuyawi sapul maplanakan. Po plan korrespan ko santina ramas. Plan korrespan pan puak marara petepet. So jadi baklale. Po me korres me pit kauno ko to rechel sang nitoken Ngehn Sarawi. Okay? So Ngehn Sarawi kin masan. Imagchel tuwe kipana. Ngehn Sarawi is a person. Iya ramas. Kechel chay kapag mo man kauno. Po yakin masan. Nang kau tial ria wisu armia mia salanga men rong wasa ayen rong kanayong tamangin Sarawi mama saniyang momotso kan. Okay, mia salanga kaya sin salanga ya salangan palingen makomo iso chip sapal mai iso chip sapal so ja salanga tam palingen ja chukak rong kapitiyan Ngehn Sarawi. Tsaka kiyang code, tsaka kiyang kosa yang Ngehn Sarawi. Ap tsaso sa tayo mo. Tsaso sa easy. Okay? Tsaka impilso sa kautiyalakan me masani. Masani, mamia salanga. Men rong wasa. Ayen kanayang. Tame Ngehn Sarawi. Mamasani yang momotso. Ngehn Sarawi kan masanang momotso. Karatat John momotso. Ananip sapal. Ngehn Sarawi yan tiyata po John momotso. Ngehn Sarawi yan yang sawas. Chay kak San Sarawi kalep. San Sarawi kalep. Okay? Ma John, ma leader kan, ma kaiti kan so jeb sapal. John momotso so jeb sapal. Chay kauta kinaramas. Chay so jukak kosaya ma chay kauta Ngehn. Anso ta ma chay kauta Ngehn. Anso ma chay lip sapal. Ngehn court. Katlongoy yang kosayang momotso. Inganan kuat me, chay bangka ko sanedier, atay tungol plana kan, amia ka wait lap, makodo sang kauno, metoka kupura, nan momotso. Ama, chay suka wait kin Ngehn, abang plana na ramas sorok chay mela. Plana na ramas, book, petepet, mekoras me pitaramas. Planen kauno, telap, lol, poson, limpak. Okay? Karena chay suka kosaneti sang nansen boriola nanti samba sapul machay plan machay pangkau tong Ngehn bogita ngenen ko to kana masanong kauno masantong kechay masanong kauno masantong kechay okay imome fellowship katoke pananampungang kechay lo kauno chay suka plane we chay wiapa chay ka plan up wadong kauno commit to the Lord ime masani Child plan kamaran ka kusan rin ka no. Commit to the Lord at miyata ways of God. Miyata sabol manggotan mabamasani tola teso. Okay? Ap yung plan tar out pa na momotso nak imasan kan men nak haramas mo. Haramas. Okay? Alright. So Korean Samuel riyasak siluriyaw. Nganan kauno makatin kalokaya iya. Autapan sapol mamasan,
ni kilina wayet okay ni tuanai patroaner mawa Ngehn Sarawi esoto ko tong tailcha ni katete ka Ngehn Sarawi bar pasampon sampa sangne kraisa pola ap Ngehn Sarawi mir ni trapen kawao mon kapugupugin sampa Ngehn Sarawi kan masanja ren railakan makauno kupura karata chai soja irong de klang kaunau yata tong ko Rusia again aramas bilibil and so what so go bago me to Israel miminang katete marang saramaya isa ya Daniel Israel yo kokop nang katete kap ramentano ramamor na tail moyet pogida main Ngehn Sarawi spread ko pasangeran garamas ko Rusia mesolaro la taban batabatak liban batabatak seriban batabatak putjak sereben batabatak pogida Ngehn Sarawi okay ngenen kamarain ngenen kakelain ngenen komat kukuburang kod po Satan deyer kalkaloke de idi tangidi melelen kauno kan kayon tumati payo chai mimi janan Ngehn Sarawi kan masan okay nan kayon tumati payo ngeno katin masani ni sansal me akaya ramas bang kesela rail poson ni munanso Israel pan baikiyang Ngehn likamakan uitawen patagen Ngehn suwatakan patak likam pukat kin kosang nuwitingan aramas kine likamakan me katek pan lolarail kan melar puyekitip akakaun rail okay ipatroaner nang ka school kan kokoto yang ay kan peluya ka school ki kichay koros putitip so may puti cha Ngehn Sarawi chay koros puti kitip chalanana repent chalanana kolula wiliyakap lukayang Christ and some chay lukayang Christ nan chay more Ngehn Sarawi katlong nganan Christ ye Ngehn Sarawi katlong lala chay okay may pan so cha ibu kititip ay patangka banim sakla likam amen ibu kititip may banso jo ibu Ngehn Sarawi patangka banim sakla likam pogita kamarain na ramas at trepelkin matong kisangan saulang mesoche nganan coach mi mere okay so igak patapatagap nganan likam kakapara kong kupurang coach triak na ramas okay so igak ititle ki ngay wamparan okay title ki ngay apostle title ki ngay saukop ap may socha ipukingen ay patanggal likam ibangkak mengkan sanamawi aramas ibangkak patangi mamasanang ko trabo doke triak na ramas tiakan kosan tiakan way magchal chikitalale okay kauno emaliki tiakan aramas me uang kupura okay yamaliki so chay sujak ala kauno katal bend them down katal kiti en kapara ko ngatal tiak sujak atal tiak pam perti sang kauno ngoy making kapakap kiki tiak atal leader en tiak pam perti opongi kauno okay i karapao kaidek i ging kapakap kauno pam perti obila pana atal tiak kaiden. All right, so matuwaisak riyaisak pokosay kan mukmal bang kosoya esotra bang kosang irapayo tamang Ngehn Sarawi muya can testify kadede okay Ngehn Sarawi kan kadede Ngehn Sarawi kadede so ne saklimori esakwano so ne saklimori esakwano son sawaso isme son sawas Ngehn Sarawi and so me Jesus bangkat lasang orang ko masani yang rail renawi iban kola iban pakren kot sam katarotong kumail son sawas okay kareta udan jaiban sabal pomaso soja son sawas so ne saklimori esakwano son sawaso bangkat to ye Ngehn melel makat
katito sangren sam ibang kataroto sangren sam o ibang katede tuen ngoy tama ngin saraw ko tong katede tuen Christ ngin saraw katito retrail puen apote kasale yang getrail mepit Christ tama Christ katito buya tama Christ wiya dar o tama Christ ban puroto wiya okay imakareta komu ban sa chip sapal omu wewe ke Christ et chugutuk kom wewe ke Christ ni atta ngayon sises chay kem da sises de Jesus Christus ke chay wewe ke niat an mor ni wiapa ni kamelel pa ni Ngehn sotra okay pagita Ngehn Sarawi imakin kotstore child pen testify and kadede lol okay kadede pan Jesus so tragosani klinawai so tragosani watawat kadede Jesus is dama Christ kostoya uya yang ngoya ramasamana okay so emasani nan nemaya tuwa silisak nan sompar koros kom kung kachin panawi rail kan ni kanangama sabulmami sokopakan kun kopata sabulmami aramasakan soja kun men wrong imakom kun kachin moitanki way taken and counter sabulmami aramasakan to nan maywet okay ismo not nemaya wasami wata ka kauno kun masanong sokopakan asapol maramasakan pil soja rong Israel men Israel kan soja pil wi rong karata kauno kun moitang way taken and kalawi Israel di kauno Israel nan moin Sarawi makomo yo ngoy yeyas mamor nan Ngehn Sarawi makchaban soja rong sang Ngehn Sarawi kauno ba moitang nganan chapel okay Ngehn South and piji gichal ang kaloge gichal pogita chais chumen min yang song sawaso chais chumen ronga sangi auta pang kupuran kauno chai men kele chai men wiya chai koyak pang kupuran kauno aba moitang Ngehn South okay and pilkin literai gichal ang kaloge gichal chai lang kak wor lang kauno or repent kolula okay so nampalimaw bear witness so testify or witness my gatin yang ya tapalo kayang way sangang kawo yang nipompeya ngil tayo ap mauri raka wak pasang bear witness to it kasaleta at testify to it katete so kasaleta katete sanga tayo kayon son lima wano Jesus Christ ye makator o katete kier bil niya peptides o pilintra niya pola okay pil niya peptides pilo kamakalegi child intra niya pola so pilo intra kamakalegi child karatak chelanan chang Christ and within child chelanan pil kolanan peptides okay so katete kin iatra pil o intra ap Ngehn Sarawi kin kasaleta memet melel pueki ngeno yeinganan melel so ibang pil o kamagal ke pilo intra o nganan melel Ngehn Sarawi ban yeyas lalachain pueki melel ban patapat magchay pan ipuki Ngehn chay kasamo Christ na chay mor nganan Christ Ngehn Sarawi kakaun ketrain arya chay sejana na masak mekot chay sejana na masak magchay ban armas pan pichig chaldi so go pala kamagan pan pichig chaldi okay bogita nganan memelelo pan yeyang ketrail chay son sawas son kawit all right number 1 no Ngehn Sarawi teaches Ngehn Sarawi ka school ime ramas o Ngehn Sarawi tuwe gapana kichala ramas ka school Ngehn Sarawi ka school okay so na isa payor isa kwano son sawas Ngehn Sarawi mesamay pan paraneto niyatay yeyi me pan kawewe yang kumail me koros o kataman kung kumail me koros me patang kiyar okay Jesus mama sani yang warang ko
mesama bang kat kito Ngehn Sarawi bang katete yang rail me koros Ngehn Sarawi bang katraman kin rail me koros ben Jesus masani won masanen kota lol o itibak sojo puk okay puk Sarawi orala kaitegi one makaunamen masani pon kotinan puka pue masani mabang kotinan puko bansan sampalil nan lang wana itibak atame utatra yang getai Ngehn Sarawi okay kareta okay pak maban sutra katentiara ta tamek chai koso ya sanam puk Sarawi maban ta o so batak likam maban ta o rakun bukitala masanen god so ben Jesus masani me one allowed or ter masanen kota one so jo pu kakao data so tameuya kiyang Ngehn Sarawi Ngehn Sarawi kotiala pan kuprang kot pang yasansan nanti koros nan rena ramas koros okay so ni sakpayo ibang prong wadak so sawa so Ngehn Sarawi mesamay bang paraneto niatay okay masani niatay kareta chay bang pebonsa sa Jesus mechelanane ipsapal kamakal kitan chan Christ chay suchuka kali Ngehn Sarawi chay sukak chay korusia nane ipsapal Momotso korusia nane ipsapal John Wayne Pombe pon nane ipsapal so chay libil yatan sabol momotso on kamanane ipsapal John Totok pon nane ipsapal John Sarawi pon nane ipsapal okay bichay lang kakao tang Ngehn Emasani abang paranedo niyaday o yayi mebang kawewe yang kumail me koros kataman kin kumail me koros okay me ipatang kiyar number isu spirit instruct okay teaches to a kaskul iba Ngehn Sarawi kaskul instruct wewe kawait okay teaches banda eu riau silu bayo okay como bilgodo eu riau silu bayo doje kaskul ki tame yasa como ya level kaskul ki I instruct to kawait kin kome wiyapa okay so imang Sarawi na nemaya tuaw riyaisak nan kupur kalangan o katak kom kin masani yang Israel tama renutan pan kin wiya instruct macebang wata kata wasa trotrokan nan wiya pwede Ngehn Sarawi tiyata po rail miya wasa Ngehn Sarawi nda pilip kola mo po miya wala man wiya wata puk Sarawi nang kuruma wasa sa tantinda i-instructen mo ndawik taken wiya teachers to je song kami ceko to halakas school okay so instruct to je kiwe kawait Ngehn Sarawi imaging kiyang kacay kawait okay so eu sabol ma puko te character te tamegan buya magtry to we kapana Ngehn Sarawi reproofs so no isak wano walu o niya pan katito pan katin katete yang chon sampa may rail me sapung nituan tip o tame pung o tuan kategan court so reproof we Moin kasaleta mabangkak parakyang Ngehn Sarawi kin kasaleta moin tra okay so ni abang kotto abang katete yang raile so imasan mo katete yang John Sampa sapung kareta ansa mo kamu sapal kamu kumyata tip Ngehn Sarawi kin masan okay ansa mo kamu saygip sapal kamu yata tip kin mentaki Nandage kaparenki, okay tip ka kansa namao, men wiya, men mas kun lale. Okay, apan so mo kompani sapal, como wiya ta tip Ngehn Sarawi kan insenswit la. Kara sabay kakapchali panet, ayo, ngayar manokela may lipanet, te manokela may yang kosain kawete, me katiyo, may wiya, may manokela. Ngehn Sarawi pan pakpaki yaselio ngay lau chokatay tayo ma miya pagagan miya wiyang niya ngay miya tami akot sapong ngay sa job ngehn insenswat yogan mi po nan ngana ya ibang ganuti main coach tayo ma main Ngehn Sarawi tayo ma oy lau kapreto nanay remembrance kapreto nanay matamataw ngay kinta yang melel arabak mangki
Ime masani ke mechais chugal galep. Ime masani ke mengen sarau men sawas. Okay? Kay deg men awi child sa pungala po engkalo kay child. So, emangi metran chai so lang la chai pang kunya dati. Chai pang kin sa pungala ap chais chugal galep. Ngen sarau ban kasalayang ke chai po agupur ki child ang kalula. Po kita kau na bang kat to. Wa banale chai railakan me makalagal. Railakan me sejak kangkan sena mawi deep. Number 2, Ngehn Sarawi praise and make intercession. Ngehn Sarawi kin kabaga, imo komuyana nege kabaga. Ran treyo komsai kup sabal, so sojong ngenen kabaga pan mimremi. Ran wat komup sabal, ngenen kabaga pan miyotar. Miya maganinda se yeyang kumaino se osayar kabaga. Kay dengi mo, ki charamas, kay dengi mo wiya yang komoy. Amu men yang kabagap Ngehn Sarawi. Okay? So Ngehn Sarawi praise and make intercession. Kabagap o kin kabagap imponasa. Imagarata anso making kabagap ngay sa salata iban indang kauno. Iban lokaya toror pang Ngehn Sarawi kin indang niya. Tayanut kabagap ki. Kabagap ki China. Kabagap ki Amerika. Okay? Ngehn Sarawi pan masa ni yang child ta child ang kapakapkip. Eupag ay bot ko la light nan lukaban pong may namamer clock riyaw ni zoraner mo. Yung namamer clock riyaw nganan doje yang jiyo mo tatala. Himena na mer kalagpon iba yang jiyo mo tatala. Asa may mo tatala iklang seli esay klalado udacha kapakap. Ngay udacha kapakap pugita ikon. Ngehn Sarawi ka priyota yan kapagap. So mantawan sa may produsang light tamen ta kosayata storyo. Wiya la light wasagis met dosan dosan sa wat mawi todo lul ni taga cheko. Ari wasame mimya lol. Enta man so me doja kan turai rayai bod enta man sa me so paitan pan kota la no potro. Bako korosin dinta songa. Pako korosin tinta songa. Maramen chair pasang oramas pan tiaran sawo. Okay? Aria kelang steli oda jenta main go chupul ay morna limamuikan. Iari pampapata kaskasik makauna pampara de iya nakermo po entame. Ashoka kwata kata one ragentata tiger shark. Membombe sabot turken masaklait po yaki songan pako ko apantame enta songa wana tur apo go tanam pungarael. Okay, so mantaw ko do enta me odna kon songan masapek me milaleo masaken wa aramas choror. Puegi matawo me maramas chororo sodra kola poson. Pako ko pantoke wana rael men monga. Okay? So dami songa ko soya Ngehn Sarawi kin kapaka. Ngehn Sarawi yo irong imina na mer kalikpon. Ngehn Sarawi yo irong na ibodo pan pago ka pan abodo chair pasang may pan so to intercede. So sa may pertaw kapaka Ngehn South so ni Ngehn. Okay, Ngehn apo process akan tiata pon mekot. Puena tangki child. Okay, karata chay kapaka pan balian seli sa jeli pilipil. Na wawa bonsa pansit. Working in South, working Qatar aral arrows, aral niral tipsawan kawik chila. Okay? So, Ngehn Sarawi aking kapakap, Roman walu riyesak wano. Nituan met, Ngehn Sarawi pilkatin kattiang, katkitong, sawasay ki child, nituan a child luwet. Buwan niya child kin sasa tamak child pampaki, pen Ngehn Sarawi kin lawlaw kin ki child ren court. Nisongan masan kay. Okay? Ako saya nisongan masan kay. Lokaya ako saya lokaya toror. Songan masan kay wat ki lokaya toror speaking in tongues. Ngehn Sarawi kan buya songan kapakato. Buy mo man ngene akin kapakap. Magchild sotra kak kosayata. Okay? Imagaratan so may like ipsabal. Ischukak lokaya toror. Ikak buya kapakapin samat magatkat nan lang. Buy memorize kapakap may memorize may chigitalale. O sa ka school ki. Okay, kasana na ipsabal, kasaya rin ta samat magatkat nan lang po kita, kaskulin na ramas, kajal Alessandro and Christ, nang puksaraw yo, kajal pass down, rin ni chay sirikan.
lo kaya chororo ipsang Jesus ipsang ngenen court arik chay banaleti janganen lo kaya choror murina child murina child sapal okay chanta dogen kauno rakin komong korur ki ay kapakapin lo kaya choror ay kin ongya ipake raila po karaban na rai soje lo kaya choror ras chip sapal Hallelujah. Ya, momena example may bilchamantan sa waj, mepit ngin saraw king gabagap. Iko sa ya ran sa may kola, po ngay kola kot ngay lipomas. Lipomas nan mong kain not. An sa may popitinan chacho, wrong ngilen Satan antay momon riya mo amelaman. Okay? Pwegi ay iya ketua orang Satan and kana. Isalaka klang wasa putom. Tam tido lel na naiparo. Wakaray po, tagar na isterigo, kapakap. Ang sa marawia kapakap ikon, kapakap luwad yananin kailay sa mo. Pain ngoy sa kapakap. Pwede awaya sa tsaka kupen. Ay malial, palwaraya to jay kakon, ikukutila ng pokin. Iko sa yayaray testimonya. Okay? Tami ka pureki yang po imang katete, mga insarawagan kapakap. Ang sa me, tuwa jay, ipakon kapag potiye so tolo kaya naramas to je koskosaiwe kapag potiye sang reyan daw hukaramara ka shakaraba iba mo tatala nek so toro so jamata kwasa siap kelang seli yap wow okay so ngen sarawgen kapag kombansai ke kapag ngen sarawi anane wasa pachail Nampak isak, tamang yang sarawkan wiya can lead. Okay? Spirit of God can lead. It can kawid. Atu payo weo, kata-kata ng sarawi, ap kalwalang Jesus, nan sapchon, puyen katin song-song, ren chepen. Okay, macam watak, mong kawan Jesus wiya sapul matatok, ng sarawi, karelang, nan sapchon ime ko sa yawasa ngayon sarawi nan sapchon puyen ka tin song ren chebel pe wed chebel okay sangan song met chebel kiyang nan sapchon Christ pe wed kareta mona ko sila po lobu po en utan kemela hutangan chebel ebe wedia okay? Kung itong watak na madupayo. Christ bewedi. So ngayon sarawi, kare lang Jesus, nan sapchon, puen song-song, so Jesus, katsaleyang i-tebel, ikatto, iwiyara masala, ikakpewe yugedi. Epewe diyer, muna katsalalo buwala. Alright, namba isa keo. So kahit nambay isa ke ukisan mo tra nanso na isa kuno isak silu aninganan memelalo abang katsto abang katin kaluway kumail ong nansangan melal koros kombanso joip sabal kombanto dogi o mumatamantaw kombanto dogi ano manakawait mabambil praksang puksarawi okay Anso mo kumpanip sapal, nganan memelelo bang katlong remi, abang kalwa yung komi, memelel koros. Ta memelel, masa ng kot. Okay? So chay ban so jo wewegi, at chay weweg masa ng kot pampok, pampetabet. Nga panton, at chay kapag panton. Okay? Maso jo nganan kot. Lala chay strip sapal. Nambay sa kriyaw, tamang yung saraw kong wiyayang kitayl, that tamang ng saraw tuweki cha aramas, akin glorify Lord Jesus Christ. Ngayon saraw yakin glorify do ito kalinganala maran Jesus. Ngayon saraw yakin kalinganala maran Jesus. Kamu yung ngoy, yay karapan natin solang chang kalinganala maran Jesus. Okay, karda ichuka kosoy ya mga isolang ayabuya penay. Mo iban sa lahat wa chang sarawi. Okay? So na isak payo kuno isak payo akachin kalingana yata puepan ale mekan mi kosoya upatangi yang kumail. Okay?
ebang kalingan neyota. Okay. Kalingan neyota. Ngehn Sarawi glorify Jesus. Ngehn Sarawi kalingan neta Jesus. Buegi yakatin ale. Tame Jesus patangkier o kapayata. Karasaba. Jesus masani komuyongoy panyang wiya manaman. Chaban pulpo trapon mesomau raban maula chaban kaus ni maren Jesus jebeloban trang. Makom sojeib kungen Sarawi kom sukaku yasonga. Makom sojeib sapal kom sukaku yasonga. Pogita ngen Sarawi imaging kalingan ala Jesus. Niom kapakap aramasaman maula kaidang komo melingala pomaren Jesus meremau kila kareta Jesus kin lingalingala. Isme kiyang power ye ngen Sarawi. Okay? So ngen Sarawi niya kung katun wiya to dog selinan maure naramas kung kalingan ala Jesus. Makomo yung pan men powerful pagchan tete o sansal kaunos chibanta donggang gacha. Puepak pagay gacha shaman chan pon maso o lusang kamaur. So ang koras na chaikin wiya. Kapakap te patak te alialunan manaman. Men kalingan ala Jesus. Karena kosombala jail motive, kosombala jail mongyo. Jaban peyangan sa koros sudah pemasok. Jaban abali mau buyan memelelo lembak. Okay? Ni isak sulu tamangin saraw bilgin buya a birth us spiritually. Tu aja kai bui dengan. The Spirit birthed us spiritually. I ngen saraw magangay budi ngenen god red child. So on silu lumaulen weno Jesus apkachin sapang masani. Indayang ug ni melel. So jaman kap pedalong nan wing court ma so japani pugipil o ngen sarawi. Baluwutukin ipsang aramas apalingen sang ngeno. Okay? Storien tron da dagen momotso samaroman me wailaren Jesus. Pues chomen minus chomen sansalki memen alakawit sang Jesus. Pues que Jesus kachto ruyaya rai puko okay rais chuka melele Jesus. So wailaren Jesus imasani ayamoman abanyang ko lanan wing court ayime Jesus pasabang ma. Jesus sabang intayang ug ni melel so jaman kak pedalong nan wing court ma so japani kipil o ngen Sarawi. Man sa ko intindayang ay bodo one child song rong wang kalangan ng kau no. Maso udani yapalan rong tawach ngen Sarawi. Maso inanan yapalan rong meyananip sapal. Ranet pueki ansawa moto-motala kechay korusya chay gan rong ipsapal. Kay dek sang rengko na batak. Tuwa ja batak, kir na na chay momotso ka na patapatak nan social media patapatak ni songan alkoros. Karada soja la na chay pan umong ka na chay linda agi puegi. May pamplata hel, o lusang kamor. Kadek ponay, kadek pon pukoki. Coach parak. Kapkapandela sa pulmakatsto, puegi and so on. Such a time as this, Karusian wrong. Pilipilo amui. Kajung pang Pilipilo, kosan ren kauno. Bilada more eternal life. Okay, bilada mela kupuran ngensaut. Insan and Satan. Okay, eternal death. Altar yaw. Arya ime masani wasama ngen Sarawi makai puye diyang child ngen. So abano polanya yan yang atron Sarawi. Aya amamba okay gini dokre aya mo na ibanaleting yan Sarawi ipsapal ime masani okay ipsapal ya mo na ipsapal bang wegang code ngoyara mastipan Jesus kelep kakamagaleya asa may ko saya mo amasani bang kotlong iwila letelet niyom wanim magaban richanga tay pan pitolong yang kono yang mo kono ibang kapaka barongasang kapitiyang kauno ibang watawad ibang rongasang kapitiyang kauno isolar kalagalew yaw te yang oyo ngen Sarawi ay ngenen court red child. Okay, so
Ngehn Sarawi dami bilgin uyarma sakin conflict which akin kawait so ni sakono walu niya pan kotto ea pan kotin katete yang tron sampa miral me sapung ni tuan tip ngehn Sarawi niya pan kotto apang katete yang kichail me pitip an sa magchail memor kelep sek trao dot ngehn Sarawi chay chuka konta kasaropan tip as ma chay kunya ta tip sang kaisak limau ngehn Sarawi bilgin wuya ngehn Sarawi send messages from God to ngehn Sarawi again kawit kichail kawit kan sang reng kau no ay saya paisak walu rajigajigay isak wano arukumail kaito orong tamay pan masani sang ni chapio ikin masan sansal o ikin kupurata po ay masan kanen pilpoita okay kau na masan ikin masan sansal rampukat chay solang apalan rong kuprang kuot apalan rong kapitiyan kau no okay Kakuya kapag main good sama ko masani. Tiga ko tawado main good tiga ikakilkilan sali main good yai komi. Okay? Nang katete marang ma kau na masani nan Isaiah kaisa kwalu isa kuno. Kumail kaito orong tami ban masani. May kaito orong. Okay? May kaito orong kau na mamasan rin sa ukubo. Kau na masan yung chay lang kaito orong karta machay so kaitong kau no so chay relationship so chay leupa na yo me ime kontrak chay masapol maseri chay so kakrong chay bantuan Sarawi salong apon okay chay so kakrong pa chay so kaito re so kaito wat keep sapal kaito wat keep uyala sapol mapanay okay sang ni chapio ikin masan sansal ebin masan isang at yan chapio ikin mamasan sansal o ikin kupurata po ay masan kanan poita kupurang kot tami masan iyan poita arniya chay pan sa chukak rong mao po sa chong Sarawi chal ta chay pan kin sapsapong gowi chay pan kaskasapong yalasili po kita chay chorong mao Nampai sak wano ngehn Sarawi ima kena kerong child ministry te pukon papa ngehn Sarawi ima ken call men into ministry ima ken ekar ong aramas sabul mangkot tatok we isak siluriaw niaral ken papa kauno o kaisi sol watakatar mangkapan ngehn Sarawi ap masaniyang rail Kumail katorela parnapaso sol. Puiran wuya tatok mikilele yang ra. Tatok mikilele yang ra. Kecil cuan Sarawi ka. Son pepate samarokan patron cuan Sarawi. Nan punga child miayar. Nan punga child makauno kilele yang sangan pekarta. Ime child momotso. Child suka nong usus. Child suka nong usatais me pa wuya mama. Government maganusus, okay? Democracy. Rai maganusus. Vanu sa tael candidate. Programi sampayo ma. Okay? Pagkita ngehn Sarawi, ronge risme kauno ekar. So abang kasaleyang leader kan. They were making kayo tama-taman. The anointed has to be appointed. Okay? The anointed has to be appointed. Nang pungatal miyayar makauno itiatar papan ipe karame toke. Amay ban sosa ayap katanga mo ayap husus ay praksang amokitin government in sampamo. Okay? Jagan usus in favor. All right. So masani unawi wiyariya sa kriya sa kwalu. Aru kumail masamasan, pen kumail, obil si pakan koros ngehn Sarawi, kachkiyang kumailen apapali, kumailen buya silapan momod son kot. So, chailen silsilapa ni
supplement coach momot so kay dek we apaten me ekatin supplement klar pueki inchan Christ supplement yeras okay so yamomot sa me kauno katan ki supplement iralakan maudod kita inchan Christ Chaiga kawada supplement chay momot so ab ma chay ban ponsawa magchay korosanana kamakil kita inchan Christ momotso naramasma. Okay, ma momotso so jeb sabal momotso naramasma. Kareda so char naramas palilaud cheban udial. Imo yutok nan momotso. Okay, ban blewadak. Wiya riyesak walu. Kumail masmasan pen kumailo pilsi pakan koros. Me Ngehn Sarawi kat kiyang kumail. Enapa pali makareda tron aramasakan panggo to kauta atray buko renip sapal Ngehn Sarawi and mimi rerail kumailan buya silapan momotson court mekatin supplement kilar pueki inchan supplement yeras aman old me songan bil kaukawewe yang meanane ipsapal Ako saya Christ polar, tayo na niya kip sabal. Christ po kila, chun sambaun sak, chowapon. Okay, ap mea leta Christ, makasamo Christ cha, memako ko lang. Okay, may ibang mo itong iyay mor, ibang rasang Muslim, Hindu, Buddha, Yadam. Okay, Israel kau Coach ligamakan, coach melakan. Makin kosanan, tawas a child Miss Chomelel. I ban yamu mochopo ko traman. Esotra ko traman. Esotra ko traman. Million in coach nan samba. A child coach me puk Sarawi de me young child come more. Ye Jehovah. Coach Sam, coach Nan, coach Ngehn Sarawi. God of the Bible, okay? God and Puk Sarawi, ne chay Puk Sarawi ya. Kardes chika kwa tuwatak me piteu eu Puk liken Puk ang kamar mo ko yang kachayla. Yap katan kime ko traman, okay? So masani me momotson court ye irailakan me katin supplement kila sang ninchan Christ. Ibang ceban mempunyai sahaja Chan Christ. Pemaya yang aja Ngehn Sarawi ya saja muidang Chan Christ dan kamakele ya uteniata. Itu ban megila tip me bukiti. Okay? Wiya walu riesa walu. Tama Ngehn Sarawi pilkin wiya. Terak man into service. Kalwayang aramas ran papa. Okay, wiya walu riesak tuaw. Ngehn Sarawi ap masaniyang Philip. Kaywang umpan kurman may ko sa yayar tuan. Nan wiya Ngehn Sarawi chia taporailo. Resolar klang Jesus. Ap rokosayang Ngehn Sarawi kosayang rail. Okay, macay pang watakalaw aral relationship aral leo pa na inanan karani marasa kame God is real. Kauno melalo yeyas po ako sa yung rail. Okay? So, nan storyo Philip, Ngehn Sarawi tangan, supuk kurumao. Kurumao gogodo, wala manuya watawat puk Sarawi sa Dahiou mo. Okay, so, may nakachung watakata, nan wiya waluri saktuwa. So, duwa dya, Ngehn Sarawi, masan lang Philip, kaywang, duwa dyan tan. So, eu magding Ngehn Sarawi mo kung kawid at daragan tayang jalta chay bang wiya. Okay? Pilewasan watawat mekasan salita Ngehn Sarawi amasan ang warong ko. Nan wiya isak tuwaw. Niyang pitra mata-matawa. Okay? May laro iberday ko lang kapakapan. So, may kapakapag lang ata kodial. So, niyawiya mata-matawa, wewen kodialo. Ang Ngehn Sarawi masani. Ngehn Sarawi lo kaya lang pitra.
me pitame bangodo. All siliman miermet. Rarapakinuk. Orionopata o daudila. O kete bakang yang rail. Pungoy makatar rail to. Okay, so pichaw ya matamatawa kaudialo. Ta kaudialo nalang rajita. Treyo open tamon masaw. Uya kapag ata kaudial. Okay, sangon man kay me mom suat me mom kasaut. Kauno masanong en kang angkang mano ko. Apeni ako sa yames chukak. Okay? Tama kauno masani tame katskiyang and their saminiki. So yawewen mo. Mumuna apan the next step. Apan yang atay ralo ko maraprapaki puran wala ka more. Okay? And there lipi-lipi aramas. Pwede kapag-kapagin kauno. So Sumang point ang story po tami po point ang wasat wen ngin Sarawi akan terak. So ngin Sarawi kawe yang picture ya wen ko dialo o yun da kete makang yang rail po. Maso ragan lipilipil ragan un mo so ragan lipilipil kis marapan yang. Okay? Kauno song break away. Nganan soe upanokan po kita kapayan code puluweran pong Russia. Arya masani all siliman miyermet. So ngayon Sarawi mo kasi yung pita mo na pang kilang iyari uyu kita mean. Eka wait kiyer. Okay, ono pata o daudila. Kete bakang yang rail po ngoy makatar rail to. Okay, ngoy makatar rail to kete bakang yang rail. Nan wiya isa kuno isu. Epil ko sa yata tuwan ngayon Sarawi ka wait. Rail arisayla kotrela sapwan prikia. O Kalesia pwede ngin Sarawi asoto mo itong railen kawewe masano nan Saponesia. Okay, ngin Sarawi bil kawit kin rail yo sar ko la patakia yo sarende ko la. Kejel wasakoros. Wasakoros loy. Ele mo inkaw no kan chailen wiyama abudano pwede rail min yang ngin Sarawi. Awi ngin Sarawi, wow ngin Sarawi, mo ngin Sarawi. Ngin Sarawi kiyang angi o kawid. Niyaray lelang ni irapan misia reapsongan pitolong nan sapwen pitinia ap ngin Sarawi so mo itong rail. Okay, song ngin Sarawi so mo itong rail. Ngin Sarawi ronger palasang tama ko mo yongoy kak udial damangi dekate teweweki. Okay, so ngin Sarawi ngayon matawala yawasang ngin Sarawi salong alaren rare kichay mo so nan patapa melelo nan tiwat tuwa palang kichay larmas ang rongasang kauno apo ka melele ijalan mo submit surrender kitiya chay more luke yang Christ na chay more pona sang ngin Sarawi rang koros po kita yai ngin Sarawi yai kauno yai Jesus yai God Sam re chay. Okay? Okay, kininda. Chay sugan lokaya lang ngin Sarawi. Chay kin lokaya lang Jesus. Ayamo mo ya. Yamo mo po. Lokaya ang wawag kapakap. So may kapakabalaan Jesus. Ayingan ng Jesus ang ngin Sarawi. Ray. Okay, so ngin Sarawi. Dacha po na sa ngin Sarawi. Jesus. God Sam. Alright. Last in ram ngin Sarawi kun wiyayang kitray lagin kito spiritual gift. De kisakisen ngin. Pagchay lang kakpapa ako momotso. Ngin Sarawi, agat kiyang kitray kisakisen ngin. Pagchay lang kakpapa ako momotso. Sa ibang watakata ng kayong kurent ay sa kriyaw. Kayong kurent ay sa kriyaw, isulel ay sa keo. Ama naman kin ale apay sangren ngin Sarawi. Puen kodoki yang nikamaupan armas koros. Okay, so ama naman kitchail ngin Sarawi kodki yang sabol makisagis pueong korusya makungkoto Sarawi renaleti meakot. Renaleti meakot sangren kauno. So sabol machay kisagis kampang wok pasang. Abuyo jo karapak chay renaleti meakot sangren kauno.
Okay, chalente ko do pongi kauno do jo chai pongi sansal chaka. Esuka porta, esuka sapeng, esuka kasaleta I. So I karapana chai panan nane. Chalenop sapal pongin Sarawi yang kak tipo trial o kasali yang kecil yang akan kisah-kisahkan. Me pelatan tak tongre nama-nama kecil. Bogda kamaupan. Masani kamaupan aramas koros. Kamaupan cai pemasuk kisah-kisah Ngehn Sarawi. Sarawi ya kasangat. Sarawi ya program tier nuya panaramas. Sarawi ya rasanger koce kan memamair. Sucakak purta. Salongopon racukak rong. Okay, racukak walu. Aman kinale sangren ngeno masanan erbit. Okay, masanan erbit. Ceu kisah-kisah masanan erbit. Aman kin ale sangren ngeno tra masanan dedeki. Erbit dedeki. Masanan wayo knowledge, wisdom. Okay, knowledge, wisdom. Erbit o dedeki. Kisah-kisah ima. Kaya jangan cai ko Rusia anki. Ngehn Sarawi kin kiyang sememen kat kiyang. Okay? Ngehn otra kin kat kitong aman poson. Faith. Mia gift of faith. Cai ko Rusia niya sa macai lipsapal. Kauno kisah kin cai poson. Ap mia otra aman teriaman nan momotso maray poson ka spike up. Poson ka miminitake upuki. Amo yang kicai mimiselinitake silisa kape. Okay, so mia kisah-kisah poson. Poson met wajah is cukulang abu banin da ban wiawi. Okay, cubang kilang abu bang kamelele so. Aramas man kisah-kisah poson rekak wala aramas somewhere. Amak cai korrespan ko do cak kau tak icam cai sa wata kata. Oso rekak kamelele tam cai studial. Arya cai levelin poson ban mimi wasa cakis. Karena tak kos sempal. Cai bang kiyang relakan mekisah-kisahkan mimi pore ren lead. Ren. Katangawi, papan, apan mayaw, apan, momot sa makakoerta. Okay? Ngeno chageng katkiyang amana, poson, opil aman manamanen kamawyala, mesomaw kan. Gift of healing. Okay? Kisah-kisah kamawyala, mesomaw kan. Melen makauno masani, kichailen pulpo, child pon, mesomaw rapan mawla. Okay, kichail, miya kisah-kisah po child. Okay, may pang yaka pero jajani quote serial scripture chorus me wewe ki me bit healing so jalipo. Meman me miya kisah-kisah healing o. Ekak so tra toke. Apwegi me mode ekupurata healing o release. Okay, kisah-kisah kaima. Karasa pa miya nang kastogan liaman makauno tatong na 1950s. Ong ni Mogdin Ngehn Sarawi. Atau Catherine Coleman. Okay, liya ko sa yaman. Ola kan busy, ola kan katerap. So, kau no choosy, kau no wrong. Pagkita, among yung men klang healing, kau no tatong healing. Nanan liya ministry, esukan toga aramas. Epan worship cha kau no ang Sarawi, toga aramas. So, abang kinta, koda to katete. Okay, so i gift of healing kan ma. Me beyond cai bang kelang ladro o kisah-kisah mir pun lado. Okay? Ma portak cai lo sama udan healing ban wiawi. So cai ban menanane. Kau no sai kuasa ngai mimi je, sai rapture wiawi. Mimi je song kare cai. Okay? So kamau ya la ramas me ye healing ngeno kin katkiyang amanaman manaman and wiang mokit kapriyamai kan. Okay, healing tu aja kamau ya la soma abe. Magit kapriya mo ikan ya creative miracle. Okay, creative miracle me kos saya revival me uyaw na namar karan tayo 100 years ago sangan Asusa Street magmayban ya men research tatagan kau no mapit Mogdin Ngehn Sarawi euma. Wasa toto miya euma me study ki history o. Wanaral mokit nan manaman rabang ko panatra kauta karel kapakapkan sinya ipa koko tala pompalango wanaral kapakapatan kapakap sinya koko tala policeman kan changoto wanaral fireman wanaral mengkakun pil mengkakun sinya ragodo soja sinya in the spirit armas pil kilang kapakapakan koko tala.
Kapag ko dala tuang fire of God ko dito. When wadi do pasapeng. So ansa marakin ka te duetra umpulo ko dala ko dito meet miracle kin wiya wasa mareo panaw. Me patro pau dato uye. Okay, mengi chok ngiu dato sata. Ar kaitak cho wan parono makmakit nan manaman. Korusya ma available. Okay, iyay kapagab chon nang ko na pada ponsa choche panay ta Christ. Apan makit nan manaman o nang kisakis magchal wiya wata kwasa. Okay, so creative miracle. Chaiba na sama kisakisen ngeen Sarawi. Kamau yala so mau kisakisen ngeen Sarawi chailan bil creative miracle. Okay, naso ansa me yap chale ta Christ yang Sarawi wene maybe luke pagi aman ren wamparon ko men lao. Chaka pakap kima lapang imata. Mol ta weta ngoy Christ. Kechaiban wiya tama puk Sarawi masani. Okay? Chaiban buya, chaiban kamelele me chaiban buya, uk chaiban anane. Okay? Ngeno kin katki yang manaman en buya mokit kapriya maikan. Mokit kapriya maikan. Puk Sarawi ka dede yang chai me Satan, Jebel niabang ko do Antichrist I mean. Antichrist to ja ime bang ko sinenda samba pogon bang parti samba bang ko so ya me ime Christ. Abang buya manaman. Manaman kan mabang uya siniya ibilbang ko sanan lang abang pijiti so lang toto karata makomyo ngoy pepunso so kisakisen ngeen Sarawi isang ang kita sang so lang ka mapayang pijiti pajabang lang Antichrist mokmokit nan manaman jaban lama me manaman manaman. Okay, so kayo kasampal ngoy iyay kapagap oh my God, tatong kaniya nan manamanakan mona ibang kilang Antichrist ha wiya moy pokita Masanir me maong kitail pecailan kakairata sapolma kot aramas. Okay? Kay di sa nga masani o pilanga man rakin patangki masanin kot. Okay, rakin patangki. Okay, irajik isap. Ngeno kin katkiyang aman manamanen buya mokit kapriyamo ikan Opil ongaman en kak patangi we masan en kauno. Okay, patangi we prophesy ko sayawe ko kopuwe wasanta patangi we may bang kawen way mo ni banenta preacher abong ni kisakiso ko saya prophesy. Okay, kokop. Once again okay child so long jaginda nan mo in wamparan met. Kaidag nan mo in so ko. Ya duwe mama sani ngeen Sarawi kun wiya yang kecil lang kokop. Okay? Night since the rika miya cha may kilang kisakisin kokop nan naral more. Karitay kinta kokop. And so yung magkakaw ta kakon nganon coach ko sa way kokop po kita minampuk Sarawi. Chay bang kokop. Okay? All right. Patang kiwi masanen kauno. O bilonga man kasawiyata kisakiskan me sangren ngeen Sarawi o kisakiskan me kaitek sangren ngeen Sarawi. Discerning spirit. Ni masanon wayo discerning spirit. Eu kisakis mo kisakisen kokon. Konta sangan ngeen tamo. Okay? Okay pakan sa mechela na aneta ngeen Sarawi kaitan ananeta nan wasang kautangkan ngeen Sarawi kinsansal miya jangan pichi pilkin yang mamal seli. Ar kamu yaman me an ki kisakis watan discerning kamka Jerman ka Sarawi ti lap me. Eu sangan ngeen o tatong kiap. Kamka waila reo mo ngino na salango kaiten ngeen Sarawi men. Melen. Kaiten ngeen Sarawi men. Kaitek lo kaya choror pon ngeen Sarawi. Okay, but Satan pilkin yang lo kaya choror akin lo kaya mal akin alasang. Satan kin alasan song koros magkano kin buya. Okay? Kareta kamkak pil lo kaya choror ap kaitek ngeen Sarawi. Kamban mangi, anso me kolom, anso me sucha autapa, ego sanren Satan. Okay? Hallelujah. So discerning spirit, kamban min kon. Discerning spirit mak kaman kisang kisagisa, akom yang leading worship abe. Chaiban practice kilar sa on call kan me chaiban call ki, anso on kaudak. Apan so me kaudak ko ngeen Sarawi uder take over, uder kau wait. Kampang kon menia kol may bang kapul. Te menia masan makauna men kapul. Ma masanen pano de masanen
kakela el de masanen da. So discerning spirito kin tadog reniralakan makakon. Okay? Jailakan kon menya tama kuprong course tama men masani o tama sangrengen Sarawi tama kaiten. Onga man ngeno kin katki yang koyak and lokayaki masan kaponopon kan mas speaking in tongues. Okay? Okay ki child kauna moidang child ko saiki masan kaponopon kan speaking in tongues. Ngay ko sayan sa may wiya. Okay, kay dito sang. Onga man koyak and kawewe masan pukat. So eu speaking in tongues. Eu kisakis mo speaking in tongues lokaya toror. Eu laba bana sa kawewe. So duwa chay bang ibang speaking in tongues. Kasi sayawe so speaking in tongues may lokaya toror. Kayo kamao bay. We edify ya kakela kanan ngeno yo kono talang kauno tama kauno menin masani yang ya o palang way sang utungan triple boy te po narmas me kapakapki or jingata kamarain ya nasat and so wasagan ya taibang kapakapki so speaking in tongue amawang aramasaman okay amay ban speaking in tongue nan wasang kautak te pachang aramas yanane song kawewe pumasok ka wewe or speaking in tongue katrop para mas kosto wewe ki so speaking in tongue amawang aramasaman to draw a tool, a resource, a tupson to talk. Okay? Ama mia song kawewe, apte mala. Kamu meanki, lokaya tororan kapul, pusong kawewe pang kawewe. Okay? Ansa mi apchale ta Christ, ngay Sarawi baptize yanan, penay pero, awap tayo do it is slain in the spirit, gone, tadagan ngay Sarawi. So ansa mi kontawasan, tawat kami akot. Ngay Mr. Rapaki. So ansa may rapaki kayon momot sa me kauno kawai dia lalale ime lalale lel ran pukat Christian Mission Fellowship ansa may potlong ngayon Sarawi tiyatar po naramas nanwasang kau tongko okay lokal kaya choror masak isa sa tagay mo kawewe ame pa lokal kaya choror ma kawewe ko sang kisposa okay so kisakis puka eso jago yang chirail ko mo walk dito bangko yang ko Rusia ni tuwan ngayon Sarawi ako purki so chay bangkin bakyo chay bangkin anane so kawewe ako koto murin lo kaya chororo songan nan nga nanarmasagan instant ama pero nong kauno ama epit kate sonaragin lamta omen kalula pwede ete kalogolok mimi po naramas okay so ikara pa puka kauno men kin men fellowship kauno kin men wong child so lang okay so irachigich isakewa or mapukat koros Ngehn traman o Ngehn o tramakin katin buya imakin katkiyang amanaman aramas koros kisakis pukat tuan mekin katin kupurki so okay ginda ichar makauno kupurki yan buyama ipan buyama so mata-mata aramas tanga power mo emasani yar chailan rapaki chaiban tiar tu aja mangoy men wiala so kop te ka kon me kisakisin kokop mi merei ai ban nanchi yang aye wangkot kapaka wat kodo mong kauno wait upon him buen masanto okay amai kon me ikapaka ber pakeu kauno totongki ai kapaka po kamau ya larmas practice loud temo idang masabuek po masabuek ko sang ren chepel pali loud na child practice release at ai poson kauno bangkem backup okay kapandela koras kauno cha muangi dame akan papantin pasabengi kamu yung ay banan so koras para cha mong yung pwede kichama la yang kapantalawo so magja pumupungan so koras okay masani prayer of a righteous prevails much wo kapakabe narmas puman a powerful a kelai la kan pasaben ama iya sambe ipung mong ko cha ya buya kapakabe so pasaben ibana sambe mia paliaba makapkapanta so ibana wo kitala kapakabe palian trepel okay bana same kauno tamangi tame kempant kila healing ako tong child na no release okay ya magjay bang kontar songan may bang konta me o kaskul me ay koya arabil nanchiyang ewang code nanchiyang learn nanchiyang kaskul pagita we can only do best chay kakadra papa kauno mau nikisakis me ki young child Maman son play kosang may anointed kasarawi yang puko makauno katkiyang karita may panggoto menalasang yang kosang kolok ay kol go ban
Chajanip sapal ay gol ko sa tunok sana mau. So kaunokin hanoin da kasarawi ki child ong nan kisakis me pulre child. So chaiban menanane. Yaraman indacha me ral makaidigot. Aban ral makaidigo ibanu nan lang. Aban sa tolo lai kisakis awiyaw pokita. Ikap kapupuan ki ral makaidigo. Masanang ko cha kapulpulong whosoever. O kapulpulong armas koros. Me sapal. Okay? Kalangan kupurmak. Dami puro gitu perang live telepon amoin luwet salau frozen so ikas kosai momen salara le di korosai ta chaudi ari wasami banudi ya iya kapakap pok jaila na udot kingen saro jaila na ni sapal meman me udu dia ya nan video wet saigin ja moitang krai samu mor kompanso jo we ki dolul tame kas school ki kompanso jo kon kompanso jo ka melele pokita Christ mi miliki na mo mor. Okay, so iban sa wasay kami. May dong Christ ang mamor po. Ngayon Sarawi ang katslong remi. Ang sama ngayon Sarawi katslong remi. Ngayon Sarawi bang wiya sapol mapuko. Ni song isa kisu. Magchaliw ko ba nanan marayan ng ranwat. Okay? Yamu mo na iban ipsapal. Armas jojo pa ganita greda ko ipsapal. Ipsapal. Tuwa kapakabi o mes special. Okay, ginta kapakabi metipanakan. Check or siya tipan. Chelanana chop somewhere. Chelanana chop tawasakis. Okay, kaya kulachi yang Sarawi ap suja chapta wasakis. Yanana chapta wasakis may banta. Iranat may ipsapal. Iranat may iparkiti tipaigan o pakikaunon makong original iwani mo na imaur. O kiyang irimen kaun kay tek ngoy. So sampayo ka kasampal nan kapakapen ipsapal. Okay, paano sa mga yaramas tipan? Injang Christ kelep kak udenda tipaigan. Ipan rachungata ay maur. Pamuidangan kaun yata. Okay? Okay, ramas kinta. Ay kang rachungata ay maur pa ay peren kapan. Apang katrapa. Okay? Chesyo men perangkaw ay chailan anel. Iwewen kono pa da, chaymen kono pa da. Pachayang kolanan lang. Okay, so ibang kapakap. Mayayi kupromoy komen mo itang Christ ang mamoran what kapag what fans sa wasay kami. Kung ba wiyasan na namumong yung ni poson kau na bang wiya. Kau na bang katin wiya. Tama katin masanir. O may siyo ako kan lapalap. Ipartisan kami. Ipungkiyang kami. Ngayar mas tiba naman. Sang niya iputi. Kairta lalotok lokwet. Ipungkiyang kami. Intang Christ kelep. Kak witen tatipaikan. Kam katin witen niya. Kam katin katslong lale. Kam katin kauniyata. Sang met kola. Amen. Omeng siwa kot kaun labalabi kalangan kiyang komu kelep katin mangi. Iralakan mo muitong komu yaral mor nan marainin ranwat. Ping komu katin masani masaban muitong komu yat mor. Kompang katlong, kompang uya me pung kompang kasaleyang kit son trotrokan. Mrs. Cho wewe ki kompang katin maga kiyang kit tipatrakan. O kompang katin kaskuli kit. Ngehn Sarawi pan chiatananat mor. Uyat son sawa son kawet son kaskul. Son kamait. Puye ki aramasaman kin minimiyang kamay. Tabelokin kailongki. Afsabang kak pewedi puye nganen pewedi. Mukom kat kiyang kiter. Craterisi. Makatin kat lalet. Sangi memi nan sampawet. Sa kabrayang kamay at kabin. At kasaba kalangan ng kamukaon Jesus. Kamukatin kupro kapayata. Ton Bible study ko Russia. Aral tungol panay na ikano Lord. Ananakan chorus memi ananin totok ananin sent ananin mayaw nan ngene ananin maula sang somaw ni marangkaw Jesus sa lukuriyang kami usa kapakap kiyang kami kalangan kiyang kami katin sairero apalialaw kuprayer chorus me lukuriyang kami nan marainen ranwat maramu kalangan meuyat kanat songkamor amen amen clock payo korusya makaktota se enjoy at kunto daw klang pa na o kapakap kiyama naman. Okay, and so na wika just sa kula kapakap live clock isa kayo, clock tayo lil wano zoom live kapakap. Okay? Angin kelap, angin kolap, angin kelap, synergy, tuwita energy, and Ngehn Sarawi, magan poti tanan at more, koras magan tolong kapakap inanane, kabaran kain sa nama, nan nga nanaramas.
Okay, makamka chingkak yang toda. Clock payo at time. Away. Payo len bueno tepil kak motomot sang yawan ngayon Sarawi amin kawit kitchen. Pung ka pa na, ew ka pa na, release at chay kapakapakan. Po naman. Okay? Alright. Kalanganan code o kalanganan kupur karusya.